Acara ini disponsori oleh Pemirsa ring tengahin penglimbakan COVID-19 nasional, kauningin tedun ring rahina redite, tanggal 17 Juli warse kali tali kali likur. Wilangan ipun mewali tigang talian diri. Nanging pawawan pasien padem COVID-19 kauningin nincap saihang ring arahina sedurung nyane kantos 6 diri. Rau mangkin wilangan ipun mawawah dasan diri. Asa punika taler kuentenan pasien kenak durung ngelangkungin kasus anyar inggih punika wenten kali talian diri. Anut saking data Kementerian Kesehatan nguningayang pawawan kasus COVID-19 kantos tigang tali 500 petang dasa diri. Dados nyane wilangan ipun wenten langkungan 6 yutaan diri. Selantur nyane pasien kenak kauningin kali tali 500 pitung dasa pat diri. Asa punika taler indik pasien padem wenten dasa diri saning ngawinang wilangan kumulatif ipun langkungan 1 seket talian diri selami pandemi ngelimbak bulan Maret warse kali tali kali dasa nelintang. Raris pasien COVID-19 sane kerawat wenten pitung likur talian diri miwah suspek wenten kali talian diri. Dia Dewi Bali Pos nguningayang.